pinapapirma si... Parang, kumaba. Antoya? Antoya? First ball. First ball. Hindi tama ko sa'yo eh. Duwaran lechon manok sa... Duwaran 1.5. Ang pigaya? 90. Tigago nyo dan. Tigago nyo dan. Dali ka mapulay, dali ka man. Paninegosyo ka na po na. Nice. Talaga. Dapat sa ipa-first ball mo, Kin. Dapat sa ipa-first ball mo, may Kin, may mantawid di suso, kantura. Kantura. Ay, sige na boss. Kasi boss ko. Sige. Pingali po nang tasatan ay. Dismila ba? Ismail. Dapat sa tama may satang kala di Sara Hironimo, kantura wa. Iba na. Sige si... Hana. Hana. Pati Hana. Fernandez. Ana Fernandez. Sige. Kung tama ka sa'yo, ibaga mo. Oh, matik. Deliver mila dyan may Philip Sumano. Kaya tiagaw nyo tan. First ball ya. First ball. Akin aliwang kinla. Akin tayo ate motor ko ya ipa-first ball mo. Mayari. Pigari, pina sa ate po. Pigari. Ito naman sa ito eh. Pigari, presyo to ah. Kwanta. Sige, mambili kintan. 1.5 million. Balog mo na. Dala na sabi. Siyempre, balbalutan naman ay. Anto, dapat may swerte ni. Tandang kuring arandaray wadya. Atan, samplo, manali 250. Samplo, manaloy. 250. Oh, akabalang kukuk. Ay, sana na iya. Sana na eh. Lechon manok ya. Lechon manok. Pigaran manok ya. Duwaran 1.5 liter. Dito, tilama dya. Hindi man ako pa numero ah. Sulaw, so. Natan. YOLO! Kaya may samplo, Pops. Samplo ya. Ayun eh. May sakin eh. Ya, 250. Eh, grabe ah. Singa sa pilitan niya mo. Ang gano'n mo kabay sunto na. Ano, sula mo ya, papas ah. Otso. YOLO. Yun. Alagar mo lang may panalong Pops. Alas 12. Yung Carmen Tampol niya. Sige. Mati. Kasi sure tiyak na ako. Alikas ko eh. Oh my God! Ang gano, gampoy tayo numero. Ito mo may tama siya ka. Ano ba? Pero man-subscribe kayo yung channel ko ah. Talaga. Dapat, mas maraka pa itong tuwang panggalat TV. Aki, ang tigago nyo talaga tan. Sa kuban niya lupa yun, pero ag yun nabantay sarili mo. Talala nyo na nali. First ball ah, first ball. Para ugto. Nung tama, maugto tayo namin dyan. Magano talang ko ibayar ko. Malalay bawod dito pa. Manluto na akin. 30 kilong bulas. You serious? Magano? 5 minutes later. Ay, kapalik kwartak mo ah. Ela ibayar ko ay. Di kasang ko nanti isura dararay na ibayar ko ay. Nyabon! Ang kapalik kwarta na to ah. Ari. Bayar ko! Okay. Kulang ni 5. Kulang ni 5. Magano? Oh, yun mo. Sobra. Kompleto lang ah. Sobra pa. Nung tama sa Twitter mo. Piano karaanan na manok mo sa Twitter mo. Oh. Takaraanan na kwarta. Di no relabat. Nya alam na. Thanks Apon. Tama ka sa ata manutot ng 5 kilong bulas ha.
Hi na kayo, Siren. Mag-hi na kayo. Bye-bye. Sige, salamat. Nga pula. Oh, isang malupit na punchline hapon. YOLO. YOLO. Nag-aaral sa na yung camera.